بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما eɗen geli ko cippiro wongo hakkunde gonga e fenande gonga kan no représente ɗum Musa e Haruna alayhimassalam fenande nden no ardinde Fir'aun alayhi ma yastahiqu min Allahi min al-a'in ko gon cippiro wonno den alqur'ana wonno e fillanade en no ɓe gerdi noon hakkunde maɓɓe gere on juutuno moƴƴi noon Fir'auna yahi ha yen andi o kambino o inni acce mi wara Musa o so faala yo noddu jeyɗo mo si on no wawi mo dandude o anday fi hon ɗum waritamo Fir'aun miɗo holita o waylu dina mon kan ma ɗum ta o feññin bone ka leydi ɗo holita o bonnu leydi ndi neɗɗo wawɗo wa cheytane bonde inna no si ɓe gaccama ɓe bonna e leydi ndi ana bonnugol leydi ndin ko bonnugol intérêt ji on tigi ɗin ɓaawo Musa nani ɗum ɗo o kambaɗo o mooli Allah o fatti Allah o tori Allah yo Allahu dandumo Allah dandumo bone kala neɗɗo mo tawata no o gomɗina Allah o gomɗina ñaloma hasbore tawa ɓernde makko nden ko mawnin kinnare woni toon ko townitare ko salagol gonga ayaji ɗen arno ha ɗo hande ayaji ɗen fuɗɗoranen ɗo o wi wa qala rajulun gorko wi'i mu'minun gomɗinɗo min ali fir'auna jeyaɗo e yimɓe fir'auna ɓen e konngol ngoo yaktumu imanahu himo suuɗi noon gomɗinal makko ngal o ɓanginanaali yimɓe makko ɓen wonde himo jaɓi ko Musa addi ko honno o wiɓe o wi atagutuluna rajulan ene on waray gorko an yaqula rabbi allahu fii tun o wi'i kanko ko jeymo ko Allah on warraymo fii ɗum wa kadi ja'akum bil bayyinati min rabbikum gonɗiile kadi o addani on hujjaji dalilji ɓanguɗi moƴƴi noon immorde e jeyɗo on wonde ko woni wolde ko ko goonga warromo sabu ɗum fii honɗum joni ko ni watto tertodemo e hoore makko wa in yaku kadiban fa alayhi kadibuhu si tawi o fenu ko wi on wonde ko Allah nelimo ko tawi ɗum na goonga fenande nden yanta e hoore makko mo feni fawi e Allah ko kanko ronditoy to ɗon ɗon woratamo few accidemo e Allah wa in yaku sadigan si tawi noon ko gonguɗo andode hara yusibukum heɓay on ba'du alladi yaidukum yoga ko woni on e fodude e lette ko wi on ko mo sarike konngol makko ngol hara e lette heɓaymo si tawi ko gonga makko andode hara e habbe ɗum ɗon no gasa ka hewti on onon kadi inna allaha tabiti wonde Allah la yahdi o fewnata man huwa on wonɗo musrifum fantiniɗo feƴƴintinnuɗo kadabum hewɗo fenade ngol konngol o
kawi ɗon wa in yaku kadiban fa alayhi kadibuhu wona sikkitagol wa uslubu littalattufi ma man yukhatabu ida kana mutakabbiran jabbaran anidan ko noone e ɗatingol haala moƴƴingol haala si tawi yewdeteɗo on ko mawninkiniɗo townitiɗo jon doolejo kadi yewtirama awa joni awa si tawi do awa haray tawi ko do haray si tawi ko fenuɗo awa haray ɗum haray ɗum on terta ɗum yanta e hoore makko to awa kono kasi tawi haray ko gonga woni wolde haray ha no yoga ay o wiali ko fodi on ko fof yanay e mo fi ɗuytugol degré o no gasa yoga ko woni e wiide kon do ko woni e kambude o fodude kon ɗo no gasa ka ɗum heeɓi on ونادى موسيقتي فيو كونو يعني هذا أسلوب الحوار مع الجبارين أودو غوركو يا رجل مؤمن من آل فرعون no yeddondira e inde makko nden no yeddondira o ko qibtiyankejo num ka ko banu israilajo amma ka inde makko ko ɓuri lollude kon ko wiyete ko habibu najjar habib no wi'a ko sam'un sin mo toɓɓaka sam'un no wi'a ko sham'un sin toɓɓaɗo woɓɓe inni ko wiyete ko hizqil himma en foti andugol honnoon inde makko nden ko konngol ngol o wowli ɗo ngol position mo ƴetti ɗo on hakkunde makko e firawna e yimɓe muɗum ko ɗum ɗo woni tasakuye on ɗum ɗo woni darso on ɗum ɗo jangini en wonde neɗɗo no haani suusude reedu o wowla goonga yeeso haysi ko hombo de si tawi koko yowdiri e diina ka o ka fuɗɗode o suuɗu gomɗinal makko ngal hari ko o julɗo o gomɗini no neeɓi kono ɓay hewtoyiɗo firawna yaltiti kene wewere wi ko faala warde ko Musa o tawi ɗum ɗo wata muñade hande kadi poto ko waka jimbal o yalti o wi ataqtuna rajulan an yaqula rabbi Allah on waray goɗɗo fi o wi kanko ko Allah jeymo ɗo feeñi woɓɓe wi o koye qibtiyankejo ɓe wi ko ɓiɗɗo bappa firaun ko ɗum waɗi firaun waɗalimo ko boni few firaun lam yata'arrad lahu o ɗaɓɓitalimo o sokalimo o piyali o yennali few e ɗum waɗi ɓe wi min ali firaun jeyaɗo e ɓeygure firauna nden al yani ko gorol ko musidal jeyaɗo e musidal firauna ngal woɓɓe wi o ko e banu israila o jeyano si tawi en wi ko e banu israila o jeyano haray min ali firaun ko honno firirten ɗum ɓe wi haray ko takdim e takhir yani ko rajulun mu'minun yaktumu imanahu min ali firaun ko gorko julɗo gomɗinɗo suuɗɗo gomɗinan mungal musidal firawna ngal o suuɗi ɓe fiwata ɓe andu haa ɓe wara mo wal awwalu adhar arnon ɗum ko ɗum ɓuri lollude ɗum ɓuri feeñude ko wonde ko e yimɓe firawna ɓen tigi o jeyano ɗum waɗi ɓe inni woɓɓe no wi oɗo ko kanko tigi wonno oya wa jaa rajulu min aqsa almadinati yas'a qala ya musa inna almala'a ya'tamiruna bika liyaktuluka fakhruj inni laka min annasina ko kanko woni o woɓɓe inni woɓɓe inni ko gomɗinno e yimɓe firawna ɓen fof ko oɗo e on gorko arnoɗo rentini annabi Musa yeetimo wonde awa ɓe haaldi fi makko ka parlement ko fi wargol mo kañum e ɓeygu firaun e wi ko ɓeeɗo wonno gomɗinɓe ɓen e nder musidal firawna ngal fuu
wala kullin khabaruji ɗi fof fayre ko ittake e juuɗe banu israil goɗɗi goo ko gongaji goɗɗi goo ko wallahu alam. ari ka sahih bukhari urwa ibnu zubair sa'ala amr ibn as قال يا عمرو أخبرني أشد ما صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في فناء الكعبة إذ أقبل عليه عقبة ابن أبي معيط فأخذ بمنكبه ولوى ثوبه على عنقه فشنقه أو فخنقه خنقا شديدا، ثم جاء أبو بكر وأخذ بمنكبه ودافعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم البينات من ربكم. Urwa ibnu Zubair o landi Amr ibn As o wi ene Amr ko honɗum yiiɗa ko ɓuri sattude e lette ko heferɓe wannon la sallallahu alaihi wasallam ko ɓurno mo tampinde ko. O wi min komi manditi kon ñande goo tawini la sallallahu alaihi wasallam no ka dingiral suudu Kaaba tun oɗo wiyete Uqba ibnu Abi Mu'aytin o ari o wicci o nangi balaji nelaɗo sallah sallam etti e linsere nde o jogino nden nelaɗo nde jogino nden o taari ka dande makko o ɗeɗɗi o pooɗi ɗeɗɗi mo ɗeɗɗe sattunde. Aboubacry tawi yaltiti Aboubacry ari wicci nangi balaje Uqba ɗen beppitimo ha bugimo wi on waray gorko fi o wi tun ko jeyimi ko Allah o addani on hujjaji morde ka Allah ka jeyɗo on. Ali radiyallahu ta'ala anhu o filli o qissa ɗo ko at-Tirmidhi al-Hakim na Tirmidhi jon sunanuji ɗen fillimo at-Tirmidhi al-Hakim jeyɗo nawadir al-usul on ka nawadir al-usul o filli Ali radiyallahu ta'ala anhu inni ɓaawo Abu Talib fatagol balɗe tati pet Qurayshiyan koɓɓe moɓodiri ɓe wi Muhammadu o ala ko watten sina wargol mo ɗon noon tun woni solution hande kadi heeɗo nden iwi ɓe gaynugol ɗum sallallahu alaihi wasallam yaltiti ɓe winomo ɓe saami e makko هذا يجأه وهذا يتلتله هكذا جاء يتلتله يجأ أونو بوكسامو أونو أوتو تلتلا يعني كو تابغول أوتاغول بينو أوتو بينو يوكا. علي رضي الله تعالى عنه في كلا خبر يعني في سنده مقال لكن رافضة مفروض أن يتعظوا بهذه المقالة. علي ونفي الله دندو وي فاستغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فلم يغثه إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. جاء ودخل في القوم وبدأ يجأ هذا ويتلتل هذا ويدافع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تفرقوا حتى سقط أحد ذؤوبتيه وقال أتقتل رجلا أن يقول ربي الله. ثم قال علي والله ليوم أبي بكر ذاك اليوم خير من يوم مؤمن آل فرعون لأن هذا الرجل قد أثناه الله في كتابه لكنه آمن فكتم إيمانه وأبو بكر أظهر إيمانه وبذل ماله ونفسه لله سبحانه وتعالى. هذا نفس كلام علي رضي الله تعالى عنه
في أبي بكر أبو بكر علي في اللي وي باو أبو طالب فاتك on balɗe tati ɓe wi waray Muhammad ɓe haldi ɓe fotti kamɓe kuffar Quraysh ɓe fof Muhammad yaltiti fewno ɗon ɓe saami e makko ɓe no utto ɓe no waɗ ɗum ndeɗo faabi noddi faabo hay gooto faabaaki nden ñande so wona Aboubakar ari yani e maɓɓe utti tappi duñi dampi ha ɓe pottitinaɗo sallllahu alayhi wa sallam bal ɓe akkitinaɗo ɓe saami e makko kanko joni ɓe piimo kanko ha ɓe ɓuri sukundu makko ndu ali wi ngal ɓural ngal Aboubacry heɓi nden ñande no ɓuri ngal ñallal makko ɗon no ɓuri moƴƴude ngal ñallal ngal oɗo mumino ali fir'auna heɓuno ko waɗi oɗo Allah mantimo ko gonga kono mo suuɗi imanu makko taban o feññinno yeeso kono few nden ñande o suuɗu o wi Aboubacry noon o feññin imanu makko on o ƴetti jawdi makko ndin e wonki makkin o okki Allah nam ɓeɗo namere si ɓe heeɓi konngol ma grade wiyeten radiyallahu anhu no filla si fayin at-Tirmidhi al-Hakim fi nawadir mo filli yeeso ɗon kadi o yitti Asma bint Abi Bakrin sifa oɗo qissa kadi nam oɗo gorko susɗo reedu gomɗinɗo oɗo ko ɗum ɗo o wi on waray o neɗɗo fiitun o wi ko Allah jeymo o andi lamɓe dundarankoɓe ɓen ka iwtirɗa wo na ɗum wakka ngal wo na ñuuƴi si tawi tun woni a lundike ɓe kala ko waɗɗa ko moƴƴi kon ko wayelte ɗum watte ko boni watte ɗum ko boni o wi ya gawmi ko onon yo yimɓe am lakumul mulkul yawma hande hiɗon mari laamu wahirina fil ardi hiɗon feeñi ka leydi ɗo hiɗon yaltiri laamu ngun no jogii doole no jogii pouvoir ɗon jogii armée ɗon ɗuuɗi ɗon jogii ministére ji on jogii piiji ɗin fof hande ɗon jogii laamu feeñu ka hoore leydi ɗo tawata goɗɗo susta yawaade wawata yeddude kono sikkuɗon ngu luttay o wi faman yansurna ko hombo wallata en jingana en danda en min basillahi lette Allah ɗen hare Allah on in ja'anas ɗe lette Allah ari e meɗen hombo wawi dandude sikkuɗon ngu laamu mon danday o dandata few kisan Firawna andi ngol konngol ɗo ngol waɗa batte yimɓe ɓen kisan o jaɓi konngol kisan qala firawna ni he ma urikum illa ma ara min mi yi'an mi hollali on sina ko mi yi'ani hoore an kommi be mana ko mi woni on e tindinde ko mi holla on koko mi yiɗani hoore an kon a wasi tawi min mi lutta e muɗum haray ko ɗum do nawigo ko mi untu on ma urikum mi hollali on illa ma ara sina ko mi yi'i kon mana ko mi yi'ani min hoore an tawa yanay e hoore an ko ɗum woni lutton e muɗum wama ahdikum mi fewnali on mi tindinali on illa sabila rachadi si wona laawol feewugol yo on to ngol laawol woni Firaun a hersi ɗon ko minni on arre wonmi kon ko moƴƴi na hella wi Firaun law hari o nodda yimɓe yoɓe rewmo hari ko nagge o addata o wiya ngeɗo yo gerewe ngaari si ndi yahi haa ndi nawyi din ɗon pottine wondi kadi adde jokkiri noon haa o tawi haa yimɓen ɗoftimo tawi kala ko waɗi yimɓen ko e ɗum alaa yeddoowo o in he tigi tigi he ko mi woni Allah nani ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andana on Allah goɗɗo ko sinami ana rabbukumul a'la
kono ko seeɗa seeɗa yarata so tawi ko ari won ko marhaba ko ari wo ko marhaba hara ene hulɓini ha nam o wi mi fewnali on sina laawol peewal a feni wa qala alladi amana fayin gomni on kankadi o ƴetti haala o wi ya qawmi ko onon yo yimɓe an aslan ko ya qawmi ko onon yo yimɓe an inni no min akhafu miɗo huli alaykum e moɗon misla yawmi l ahzabi sifa ñalormaji feddeji feƴƴunoɗi yani ko heewi ko sinnama yawm wa dhakkirhum bi ayamillah yawmu kada ko hunde événement waɗɗo tawa tanano e makko moƴƴi ɓen ayyamu bani fulan inama ayyamu bani fulan ñalormaji kaari en mana kaka ɓe hawrno e lowe ɓaleje ɗon kaɓe piya kaɓe wara kaɓe wawa kaɓe tampina kaɓe soñja kaɓe ittina o wi miɗo hulani on wota heɓu on sifa ñalormaji heɓunoɗi feddeji attinoɗi ɗin himo andintinna ɓe sunna allah feƴƴunoɗo on e yedduɓe nulaɓe makko ɓen o wi sifa hon ɗum misla da'bi qawmi nuhin sifa mbowka yimɓe annabi nuhu ɓen ɓe wowuno yeddude annabi nuhu yimɓe makko ɓen ɓe yeddimo ha allah addoyi lette ɗen ndiyan ɗan yooliɓe fop wa aadin e yimɓe annabi huudu ko ɓe wowuno kon ɓe rewno e muɗum yeddugol annabi huudu ha lette ɗen ari yani e maɓɓe wa thamuda yimɓe annabi salih walladina min badin e woɓɓe goo wonti artuɓe ɓaawo maɓɓe ɓen miɗo huli ko heɓuno ɓeeɗo ɓay ɓe wowtuno ɓe woowi ɓe jokki yeddugol nulaaɓe ɓen ha allah addi lette ɗen hunniɓe fof maɓɓe ɓe gasi nde wootere miɗo hulta ɗum heɓu on iɗo aani miɗo maapi ɗam ɗo holli waajotoɗo ko yo ɓanginan ɓe o waajotoɓen himo aanani ɓe himo hulani ɓe wona sabotugol ɓe wona hollugol no ɓuri ɓe kañum daɗi ɓuri naafi mum wona e wolede hannde kadi o wiwama allahu wonaali yuridu himo muuyi zulman toñugol lil ibadi jiyaɓen de fi o letti yimɓe annabi nuh e yimɓe annabi hud e yimɓe annabi saleh e yimɓe goo arɓe ɓaawo maɓɓe wona ondema o toñuɓe de o yiɗa toñude o toñata kadi few himo harmini toñe e hoore makko mi waɗi ɗum hakkunde men no harmi kono ko yimɓe ɓen tooñi hoore mum wama zalamnahum walakin kanu anfusahum yadlimun waya gawmi ko onon yo yimɓe ko onon yimɓe an inni no min akhafu aleykum miɗo hulani on yawma tanadi ñande noddidirgol wo yawmul qiyama tanadi noddidirgol ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم التنادي نودي هي أنون هي كارين nden ñalaande miɗo hulani on nden ñande ɓay kala ko feewano kon haa nde ñande feewata ko moƴƴano kon haa nde ñande moƴƴitata few miɗo hulani on nden ñande yawma tu walluna ñande huccito ton mudibirina ko on runtiɓe hucci ton dogon sabu ande ko an ɗon kon dogon kono honto yaate walata hina manas daɗirgal ala laaworgal ala kono si neɗɗo yii ko huli wonde o fokkite dogudu hay kanko tigi mo andi wonde ala ka laworoyagoy kono on tigi fokkite dogudu ma lakum alana um min allahi modde ka allah min asimin dandowo hiwowo dandowo ala kono on fokkite dogude miɗo hulani on nden ñande waman yudlilillahu mo allah majjini fama lahu min haadi wala fewnowo alanamo haara fes miɗo hulani o miɗo mapani o miɗo anani o woɓɓe wi o ɗo haala makkan ko ɗo haaɗi
annabi Musa ƴetti ka haala ɗo o wi walagad jaakum yusufu min qablu bilbayinati woɓɓeyni o haa jooni ko muminu aali firauna woni e yewtude no nandi noon wasi ko noon haa jooni ko haala makko mo andintideɓe fayin ko feƴƴinoo ko e mawɓe maɓɓe e sorooɓe maɓɓe walagad jaakum wallahi ariino e moɗon yusufu annabi yusuf ibnu yaqub ibnu ishaq ibnu ibrahim min qablu ko adi o adda non bil bayinati ayeje ɓangude feeñuɗe ayeje mandeji ko hollata wonde Allah imo woodi ko muuyi kon o waɗay feeñuno fewndo yusuf alayhi salam o ƴettegol o bugo e nder koloyru Allah hiwamo hara o ma yaali toon o ƴawne sonnaajo lanɗo on ɗaɓɓiramo hoore muɗum ɓe gerɗo ɗon kadi haa o yuloya ɗon haa o sokoye ɗin duuɓi ɗon fof haa o arta o wonta lanɗo o ƴetta kun dolo kum makko o innana ɓe kun ɗo bugo ɗon ka yeeso ɓen am ɓe wumitay haa no ɗum ɗon feƴƴirno ɗum ko mandeji ko ayeje ɗum arino fama ziltum fi shakki mimma jaakum bihi on sertali ɗon sikkiti ko adduno kon sikkitiɗon noon fi kala yo reeni ayanan bayanan ɗo reeni mandeji ɗin ko pellet hi ko pratique kono hay ɗon iɗon sikkiti hatta ida halaka ha o maayi arabu ɓen ɓe goltira o konngol halaka ɓe golitira ngol fi maayigol mayde bonde e maygol wo mayde ko soggande nden e wowlaɗo fi mum on andinta en wonde ɗum ɗo ko fanda ko mayde bonde sey min halakal kafiru kefere on halkike halaka firaun kono sen ari kan donde ɓen halaka haalikum wa taraka ibnan wa bintan wa zawjatan wa akhan wa ukhtan wa umman wa kada wa kada ɓen halaka haalikum taban ko aslan ko hata ɗo halaka haalikum halkiɗo on halkike si wonti halki alaka o halko hande kadi mata mayitum mayɗo on maayi mayɗo maayata wala kullin oɗo hatta ida halaka ha o maayi qultum wiɗon lan yabatha allahu min badihi rasulan allah imminta ɓaawo oɗo yusuf nulaɗo hande kadi lanni wiɗon ko ɗon a sikkay ko onon yerto allah ko waɗa yusuf addani on dalilji ɗin addani on mandeji ɗi waajike on sikkitiɗon ɗon ha sakkitiɗon ɓaawo ma wiɗon lanni hande kadi nulaɗo ala hande kadi ɓuddi ahum yaksimuna rahmata rabbik ko kamɓe woni ko sendata o woye kadhalika ko wanni yudillu llahu allah majjinta man huwa on wonɗo musrifum fantiniɗo feƴƴintinnuɗo ka hani wonde ɗon murtabun sikkitiɗo ko heewi kon sikkita gongol e feƴƴintinnugol ka hani ɗon addana on tigi tana e nambara alladhina ɓen yujadiluna hiɓe dukida fi ayati llahi fi ayaji allah ɓe gayri sultanin ko alda e dalil atahum arɗo e maɓɓe dukudugol fi ayaji allah ɗen waɗugol débaji ka diina tawa cippa e dalil janga wiya tum minen min ɗum ɗo nangala haqqille min ɗon ɗum mi jaɓa ɗum ɗo minen min anda ɗum ɗo min ɗo gastaɗo min nami ni min wowiri nani min andiri hey ɗum on alaka cippuɗon min gayri sultanin atahum ma ɗum ɗo no harmi no ɗum ɗo harma ella ala e ɗum ɗum waɗi no nafus ɗum ɗo ko tana molanaɗo ko albala'u ka diina ko ɗum waɗi allah subhanahu wa taala o hiɓɓidiri wowlugol ka diina hara tippa e gandal o hiɓɓidiri ɗum e shirku on o hiɓɓidiri ɗum ɗon e shirku on
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وهيبني ɗum fof waɗi hunde wotere waɗu debatugol ka diina tawa ala dalil sattere hunduko tun ɗum ɗon ko tana molnaɗo ko bone molnaɗo ko ɗum waɗi Allah wi wota on wowlir ɗenɗe moɗon hiɗo sifo ina ɗum ɗo no harmi ɗum ɗo no dagi na enen harminta na enen daginta ko Allah e nelaɗo woni harminoɓɓen kamɓe woni daginoɓɓe si a andi mono andi yo wowlu mo anda yo fanku man alima shay'an falyaqulhu wa man la yalam falyaqul Allahu wa rasuluhu a'lam ɓe no duka e ayeji Allah ɗen yeddodire tawa na e dalil ɓe cippi ɓeɗo kabura maqtan mawni lette e mone e tikkere inda Allahi ka Allah wa inda alladhina amanu e ka ɓe gomɗinɓe kadi yimɓe gomɗinɓe julɓe wonɓe e manhaju sahih si ɓe nani yimɓe no yeddodira ka diina tawa na e hoore dalil no harmina ko harma dagina ko dagaki yedda ko hanaka yeddede ma tabintinna ko hanaka tabintinnede hare no metta ɓe welataɓe Allah subhanahu wa ta'ala kadi yiɗa ɗum few wa kariha lana alqila walqal wa kathrata as-su'ali wa ida'at al-mal kadhalika ko wanoni tigi yatba'u Allahu alla uddirta ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar e hoore kala ɓernde mawninkinniɗo dundarankojo ala kulli qalbi mutakabbirin koni Allah uddirta yatba'u ko uddugol ko kastugol ko fermugol ko meltugol ko notugol tawa yurmede e moƴƴere natta nder ɓernde hande kadi ɓernde kala mawninkinniɗo o addi ɓernde nden nde wonno ko ɓernde nden woni fi neɗɗo o mawninkinnade kaka ɓernde woni ɓernde no andire nana sa sallam maki hadi selluɗo ala inna fil jasadi mudghatan idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahiya al qalbu ɗaɗo maki e nder ɓandu neɗɗo huyre no toon si nden ɗon huyre moƴƴi haray ɓandu ɗum fof moƴƴi si nden boni ɓandu ɗum fof boni nden huyre le ko ɓernde nden ko ɗum waɗi ɗo si Allah muyana goɗɗo peewal o muyanamo malal ko ɓernde nden ɓawlata ɓernde nden udda ɓernde nden bona tawa yurmede ala ton miijo micco ala ton hakkitande mum ala ɓe inna la damira lahu say neɗɗo waɗay ko boni tampina yimɓe letta yimɓe ha gayna ndaara ɗon hara ko yo jalu ɓe inna la damira lahu on kala ala ɓernde hande kadi ɓernde maayi wa qala fir'auna wi'i ya hamanu ibn li sarhan haman woni premier ministre chef de gouvernement fir'auna on joni fir'auna heɓi jilɓaye heɓi mapunde ɓay Musa fuɗɗike heɓude yimɓe Musa ɓen jaɓanimo buy iwtiri ɓawo makko andi ko heewi kon e yimɓe tampuɓɓen siɓe ko ɓen attoyide jaɓude goonga ɓay ko ɓen tooña ko sakkitoto jaɓugol goonga kan ko almutrafun neminiɓe ɓen ɓay ko ɓen woni tooñude joni noon ko honno Fir'auna waɗi politique honno ngo ƴetti yatadahar annahu yuridu an yahtabira Musa alayhi salam thumma yukhriju natija o faamini joni himo jarribade joni Musa he a joni jentite joni probléme ala Musa ari wolluno joni min habbelam miɗo faala jarribade mo si tawi ko woni kon gonga en jaɓay habbelam joni noon
o yaltino résultat ni away mi sayi mi wolani o mimi do buri on haqqille mi yeti ke ona dum o wi haman ibni li sarhan mahanan sarh yombo ƴoroji cuuɗi aggidiraɗi sarh ko étage ji towuɗi ko cuuɗi aggidiraɗi ha towoy koko maha maadi towudi hara tigguinoto ha kufne sola ɗum wiyete sarh kala suudu ma maadi sini towi ha dow yutlaku alay ɓe annahu sarh mahanan sarh laalli ablugu l asbaba no gasa mi hewtoya ka dambuɗe mi hewtoya dambuɗe ɗen asbaba samawat dambuɗe asama uji ɗin no wiya asbab laawi ɗin ay turugu samawat aw abwabu samawat mi yaha mi hewtoya ka asama dow ga mi dara ka laawi ɗin toon dambuɗe ɗen mi tufoya toon mi yaha mi yurno mi ƴeewa hon ɗum fa attali'a mi yurnoyo mi ndara ila ilahi Musa o reweteɗo Musa fala yawde miido e makko wa inni la adunnuhu kadiban sabna mbiɗo sikka Musa ogo o fenayi miɗo tanƴini o fenayi joni mahanan min mi ƴawa mi ndaroya mi yaha mi ndara o Allah makko si tawi mo woodi min yiida min ndara ko min honɗo min yewtita min sendita ngu laamu kono mi hoolaki wonin ko gonga mo jogui toon Allahjo o andi ɗo joni so mahama o ƴawoy dow toon o watto ni Musa ko wolta ko fof ko ɗum fo na gonga o ala Allah dowga ɓay kamɓe yahali ko no ɓe innata ɓeyna ha oɗo yahuɗo ha yoyi toon Musa yahali toon ha hande tigi on oɗo yiido e nande e fuuti noon ha goto ko politique ɗo ƴetti fi fennugol Musa bi tariqatin zakiyatin ukhra laawol ƴoƴugol faala hollude yimɓe wonde Musa fenay o wi wa kadhalika konni zuyina cuuɗiranali fir'auna o suu amalihi golle makko bonɗe ɗen cuuɗana o yi golle bonɗe o yi ɗum o sikki no laaɓa o moƴƴini ha tawi koko boni wa sudda ani sabili o sakka e laawol ngol oɗo ko qira a goɗɗo goo no janga wa sadda ani sabili kanko tigi o sakki e laawol ngol o jooɗi e laawol ngol o sakki yimɓe ɓen ko jaɓaade yimɓe naata so tawi ko sudda ko kanko tigi sakka honno sakkimo golle makko bonɗe ɗen annuyeji makko bonɗi ɗi ɗino qiraaji ɗi ko qira'a sabiya no qira'a mo wona sabiya wa sidda bi kasri sad wama kaydu fir'auna illa fi tabab feere fir'aun nde wonani sina e halkare tum tabab halkare tabbat yada abi lahabin wa tabba ɓaawo nelaɗo noddiɓe o noddi gori makka ɗin fop siɓɓe makko ɓen fop o inni are o inni ene simi yeetike on wonde ayɓe moɗon waɗɗiɓe pucci arɓe yangol e moɗon atakgol on no ka ɓaawo fello ɗo ɓe hewtiɗo mi yeetike on ɗum on yiyali on gomɗinayi ɓe inni hi ɓen jarri boralima fenade ha hande o wi awa komi nulaɗo ha e moɗon miɗo waajo on ko wonta yeeso an ko dargal ngal woɗɗodira kadi ɓe gandi ko ɗon Abu Lahab hawti o inni tabban laka ali hada jama'atana tabban laka halkare wodanima Allah halkima ko ɗum moɓidirɗa hen Allah yottanine laaɗo naɗo yottaki ɓay ko pammuɗum Allah e ɗo addi tawi fof ko yo huɗo Abu Lahabi ha ñande dargal ngal dari tabbat yada abi lahabin wa tab idan wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab mi hada tababun tabban lima galahu tabban li fi'lihi tabban li lisanihi tabban li yadihi arab taban arab ɓe askintinna teral on tigita ko fof ɓe faandi sinama tabbat yada abi lahabi juuɗe Abu Lahab ɓe ɗiɗi non ɗe halkike ko kanko tigi ko fof faanda na juuɗɗen tun
idan nde feere Firawna ko ni nde woniri perde ko hono woniri perde woniri halkare ɓe mahi ha ka ɓe hattinoyta toon Allah liɓi foppo munci lanni fof nde wotere no wi e israiliyat ma e habaruji mi anda sellugol majji anga sellugol majji Firawna ƴawno dow ƴeewi ha dow to mo jogii ndagaje e laañe e gaawe cukkirte conkitaji awa o yehi ha dow to Allah addane mo ɗon duulere niwre o wi ha no gasa ko Allah Moussa on woni ɗo woni fampagol fino Allah majjinira mo eyyi so fampike ndagawal ngal arti o tawa batte ƴiƴan no moddi ka on ndagawal mi fiɗimo le kono mi hoolaki ko gonga wona habaruji mi hoolaki ɗi gonga almuhim ɗon ɗon Allah bonnuɗen golle ɗen fof lanciɗe few wa qala alladi amana awa gomdi non arti kadi kanka ɗo ƴetti parole o gomdino o inni ya gawmi kono yo yimɓe ittabi'uni jokkelan son jokkilan ahadikum mi fewnayi on sabila rachadi laawol peewalngol gomɗingol Moussa alayhissalam wotinɗinna Allah gooto iwtira ɓaawo Moussa e Harun golla diina yamiraka kan terto Fir'auna la'in ko ngol laawol ɗo mi fewna toon e muɗum ko ngol woni laawol peewalngol jokkelan ya gawmi ko onon yo yimɓe am innama hadihi lhayatu dunia annduɗan gurdan aduna ɗo mata'un koko dakumitete koko mettete no lewñi sinama mata koko weli ko dunkitorte kono duumatako nam ɗan gurdan ɗo ko mata tugalol wiyata ko kaake ani koko duncitorte ko piihoye duncitor koye seeɗa ko naftoro ɗum seeɗa ni kono summa yasiru ka allam yakun ɗum wonte wasi wonano hande kadi lanna few o ndaari jomiraɓe jawle nu nemininoɓe tawayɓe ka faalawo ko ɗon ɓe ñallata ka ɓe faalawo ko ɗon ɓe waalata koye hôtel ji ɗi 5 étoiles tum fayde si ɓe yahi ko ɗum ɓe wonata ko first class ka avion je fof ko business class ko tuma acci acceta deƴƴini ha ɓe feƴƴata o ɓeɗo ko business class piiji ɗin fof ko tuma kamɓe ko maɓɓe kon waɗa si goɗɗo goo noon si heeɓa